General Draža Mihajlović, to je sada zvanični naziv jedne ulice u Kragujevcu. Ta vest koju je objavio Pokret obnove Kraljevine Srbije probudila je duhove prošlosti. Na društvenim mrežama različiti komentari. Od toga da je bravo za Kragujevac, do toga da je to sramota za Kragujevac. Sramota zbog žrtava Šumarica koje su četnici dovodili Nemcima na streljanje. Sad, da li je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini posle suda rehabilitovala i istorija? Da li je došlo vreme da se njemu odaju počasti i hoće li se ikada u Srbiji pomiriti četnici i partizani? O tome ovoga jutra razgovaram sa Vojislavom Mihajlovićem. On je potpredsednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije, inače unuk Draže Mihajlovića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Dakle, zašto baš inicijativa za Kragujevac? Pa vidite, Kragujevac je u stvari prvi veliki grad koji je doneo takvu odluku i sigurno da to je od značaja, jer podsjetit ću vas da postoje već ulice u manjim mestima kao što je Lapovo, na primjer, pa onda Veliko Laole kod Petrovca na Mlavi, pa onda čujem jedno selo, isto ulicu Draže Mihajlovića, blizu Svilajnca, ali ovo je ipak kvalitativno drugačije kada drugačije. Tako je, kad jedan Kragujevac kao veliki grad dodeljuje ime ulice, znači posvećuje u stvari Draži Mihajloviću. Ja bih hteo da kažem bez ikakve namere da ubeđujem i mi moramo krenuti od jedne jednostavne činjenice da rehabilitacija moga dede Draže Mihajlovića podrazumeva da su izvedeni svi dokazi. Drugim rečima, da su pobijena sva montirana one snimci, sve montirane stvari koje su bile u to doba, lažni svedoci i demantovani, tako da je to jedna pravosnažna odluka suda koja nije doneta tako nasumice. Da, ali znate, dakle, jedno je odluka suda, što verujem da je satisfakcija za vašu porodicu, a drugo je istorija, drugo su udžbenici, drugo je ono što mi učimo, čitamo, što smo učili i što znamo. Dakle, nemamo utisak baš da su istoričari jedinstveni kada je reč o rehabilitaciji vašeg dede. Pa reći vam da ni u jednoj zemlji gde je vladala diktatura istoričari nisu pisali slobodno. I mi možemo govoriti o nekom pisanju savremene istorije tek možda iza 90-ih i to su pojedinačni slučajevi i to je, što bi se reklo, istina je postepeno izlazi na videlo. Dobro, a kakva je situacija danas? Evo da pustimo sve to vreme i istoriju neka bude iza nas. Danas ja imam utisak da istoričari apsolutno nisu jedinstveni na tu temu. A danas je vreme, barem kada je reč o vašem dedi, slobodno za pisanje. Prošlo je dovoljno godina. Pa jeste, ali ja ću vas podsjetiti, imali smo skoro, na primjer, veliku proslavu koju su inicirali ili obeležavanje datuma u Pranjanima. To je akcija Veliki most gde je spašeno 500 pilota. I to moramo priznati da je to na inicijativu Amerikanaca urađeno i oni su uradili što zbog sebe, a što zbog podsjećanja tog prijateljstva srpskog naroda i američkog. Pa dobro, opet je jedan Amerikanac to uradio zbog svoje porodice. Ali saslušajte me sada, znači ne možemo govoriti znači u pitanju sada da je to sporna činjenica da ko je spasao 500 pilota. Mi smo mogli čuti do najvišeg nivoa vlasti da se izbegava taj odgovor na to pitanje, ali to ne može da pobije činjenicu da su to uradili, znači oni meštani tamo koji su primali te ljude na konak i od one malo sirotinje delili sa njima poslednje što su imali, a s druge strane da su to uradili vojnici Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su izlagali svoje živote opasnosti da bi spasli savezničke snage. Ne samo molim vas da se vratimo na jedan trenutak na maj 2015. godine, moment kada se u Beogradu donosi odluka Višeg suda da se rehabilituje Draža Mihajlović. Dakle, kako komentarišete one koji, evo ja ću vam pročitati, koji kažu da senku na tu rehabilitaciju baca to što je rehabilitovan samo zato što nije imao pravično suđenje, ili se ipak tokom postupka rehabilitacije pokazuju činjenice, izvode neki dokazi i postoji jasan stav i dokaz da nije bio saradnik
okupatora? Pa vidite, mi smo u stanju u današnje vreme da sporimo činjenicu da je u ovom trenutku i dan. To ne treba uopšte sumnjati, jer Srbi su sposobni sve. Meni sada spore i da sam ja u stvari pravi unuk i to se dešava. Čujem sa valjda više dok je trebalo trpeti neku kako bi se reklo, neke posljedice ili šta ja znam po znacima navoda narodnog neprijatelja, onda sam bio unuka. A znači šta, toliko ličite da teško da vam se to spori? Ne, ali opet podsjetit ću vas, to rade tajne službe, da ne kažem državna bezbednost ima svoj uvek sektor za dezinformacije koje pušta te dezinformacije po potrebi. I danas, ja? Pa i danas, nego šta, to se nastavlja i ne mogu reći da je to samo naš specijalitet, to rade vjerojatno i druge države, ali mi ovdje to doživljavamo na jedan drugi način i to je jedna metodologija. A je li ovo činjenica? Dakle, ono što ste u subotu rekli u Lisičijem potoku, odali ste počast svim žrtvama komunističkog režima, pozivajući se na podatke i terora. Pa tako je. Tako ste rekli. Dobro, pozivajući se tada na podatke istoričara da su partizani u periodu od septembra 1944. do februara 1945. streljali 60.000 građana Srbije. Dakle, na više od 200 lokacija. Dakle, ajde sada da ne bude da poredimo cifre, ali koliko ima žrtava koji su stradali od strane četničke ruke? Pa pazite, vi sada morate da napravite razliku jednu. I ako je stradalo nešto od četničke ruke ili jugoslovenske vojske u otadžbini, to je ispravnije, jer to je bila jedna legalna vojska, to je stradalo u toku građanskog rata i svetskog rata. Ovo govorimo o žrtvama posle rata, u mirnodopsko doba, bez ikakve presude i bez ikakvog postupka. To, dozvolit ćete, to je jedan, kako bi se reklo, zločin mnogo veći, jer i tamo niko ne kaže u bratoubilačkom ratu nema tu pobednika, tu su čitav narod je gubitnik. I dozvoljavam da su mogli da se dese i sa jedne i sa druge strane strašni zločini. Ali to je ono što se kaže kad potekne ta zla krv, ona povlači jedno za drugim. Ali da vi posle rata, kad uspostavljate državu, kada hapsite ljude koji nisu bili uopšte, kako bi se reklo, uopšte ni ideološki ni opredeljeni, nego ste često i imate primjera da su ljude hapsili i ubijali zato što imaju lepu kuću, lepu ženu ili već neku imovinu, proglašavani su kao profiteri i to je bio dovoljni razlog, pazite, bez postupka i suda. Jer ipak to kakav takav sud, on daje neku garanciju da imate pravo i na odbranu, da možda iznesete činjenice u svoju odbranu, a ovo se svodi na volju nekog komesara tamo iz nekog malog mesta koji može da sprovodi svoju samovolju. Vi ste u stvari odali počast tim komunističkim žrtvama i kako komentarišete što se Srp i Čekić nalaze nacrtani na mestu gde ste vi to uradili? Vidite, mi smo odali tamo, što bi se reklo, to današnji izraz je, meni se dopada sa svim lep, to je takozvana kultura sećanja i mi smo taj pomen kao svake godine u posljednjih 5 održavamo tamo i to je čak bez ikakve pretenzije da pričamo o nekim konkretnim stvarima. Činjenica je da je to uradio ondašnji režim, da su to uradili ondašnji komunisti, a ovo što se skrnavljanje krsta, spomenika čini, pazite, to je, ja tumačim, to je nekultura jedna. To je sad ko da... Samo kao nekulturu tumačite. Pa da vam kažem, ja hoću da budem najblažiji. Pa budite najiskreniji. Pa vidite, a zašto kažem nekultura? Zato što su to mladi ljudi koji uopšte nemaju pojma o čemu se tu i radilo. Da vam ne pominjem da mogu da pretpostavim da su to mladi ljudi koji nemaju tamo ni srednju školu završenu. Oni su izvođači, oni su u rukama nečim. Čijim? Pa... Dajde da budemo, što kažete, iskreni tu. I danas mi imamo socijaliste koji su nastavljači ondašnje politike. Imamo stranke koje još uvek Titovu sliku drže. Imamo 1000 familija u Srbiji koje verovatno živi na tim privilegijama, pod znacima navoda,
narodno-slobodilačke borbe i njihovog učešća. Dobro, pa čekajte, ali sad ste napravili širok spektar, dakle od SPS-a današnjeg pa preko raznih organizacija. Ja vas pitam, dakle došla je neka grupa i nacrtala Srp i Čekić. Nije grupa, mi to uvek tumačimo grupa, pazite, nikako koja bi se grupa setila, kažem, to su polupismeni ljudi, ni ne znaju ni o čemu se radi. Znači, to je grupa koja je angažovana da uradi taj posao. Pa to vas pitam ko ih je angažovao. Da li ste širok spektar onih koji mogu da... Sad ja ne mogu da vam kažem, ko da ima malo tih ljudi, čak i... Dobro, ali sad pričate na osnovu pretpostavke, to hoću da vam kažem. Vi pretpostavljate da sigurno ima onih koji ne vole ili nisu voleli vašeg dedu, pa su oni angažovali neke mlade, kako vi kažete, ljude bez srednje škole. Nije to da je, to je, što bi se reklo, osnovana pretpostavka. Znači, realna, jer pazite, šta bi to drugo značilo, ajde. Ne znam, ja vas pitam. Pa uopšte ne vidim drugi zaključak da može iz toga da se izvede. Ajde da čujemo, da se vratimo na priču o ulici. Dobro. Pošto, evo i danas Politika na naslovnoj strani piše da Čiča Draža još uvek nije dobio ulicu u Kragujevcu, pa verovatno je reč o protokolu koji sada treba da se, odnosno proceduri koja treba da se sprovede. Dakle, imate li vi informaciju da li je tabla postavljena ili nije? Nemam tu informaciju, međutim ono što... A kad je očekujete? Ili imate bar to? Pa očekujem ubrzo, jer meni su obavestili da je čitavu proceduru, znači legalnu, to prošlo. Znači, moralo je da da Ministarstvo za lokalnu samoupravu dozvolu. Znači, komisija je bila predlagač na inicijativu Pokreta obnove Kraljevine Srbije. Pa onda lokalna samouprava to usvaja. Pa onda odbornici oni usvajaju, tako da meni su rekli da je sve to, ta procedura prošla. I onda pretpostavljam opet da je to tehnička stvar da se tabla postavi i to nije samo Draža Mihajlović, već moj deda, nego, kažem, to je Sjaset ulica, jer ima, ako sam zapamtio tačan broj, to je 1000 i nešto ulica koje nisu imali imena, to je taj rubni deo Kragujevca i u stvari naterala ih je jedna stvar koja, tako sam obavešten, koja je i praktične prirode, da ne možete poslati ni vatrogasce, ni hitnu pomoć, ne znaju u koju ulicu da idu, jer su to bile bezimene ulice. I onda, sad je to, znači, jedna velika inicijativa. Ne samo na nivou grada Kragujevca, nego na nivou cele Srbije. Ajde da vidimo šta... Je vas interesuje šta kaže Joška Broz? Pa da vam kažem... Na temu dodele imena bezimenoj ulici, kako mi kažete? Pa da vam kažem, ja mogu da pretpostavim opet šta će on da kaže, ali mislim da on ima i lični problem da to braniti politiku njegovog dede, sve manje argumenata ima za to danas. Pa razumem i njegovu reakciju. Ajde da čujemo šta je on rekao u izjavi za naš program. S jedne strane proslavljamo dane iz revolucije, a s druge strane veličamo neprijatelje ove zemlje. Draža Mihajlović nikad nije rehabilitovan. Samo je poništena presuda koja je njemu, ali nije rehabilitovan. Da dobija ulicu, ništa čudno nije, zato što se to sad događa. Vidite, svaki dan nešto novo izbija. Danas ispija Titovi partizani, ubili toliko i toliko. To je sve protiv nas komunista i protiv SPS-a. Veličamo one koji su neprijatelji ove zemlje i koji su šurovali sa Nemcima, sa Ustašama i sa svim neprijateljima ove zemlje. Čudan smo mi narod, ali čini mi se da to neće još dugo moći da potraje. Ko pita građane? Niko ne pita građane. Pa reći vam, vidite, prvo što vjerovatno i u neznanju svom i u ostrašćenosti ne zna da ne poštovati sudske odluke o rehabilitaciji. To je krivično delo, razumete. Tako da, ali vjerovatno on se ponaša kao i njegov deda, da on priznaje samo sud svoje partije, razumete. A inače to je pravosnažna i konačna odluka o rehabilitaciji. Znači, ona ima svoje pravne posljedice, ja sam te struke i možete iz toga razvijati da poništavate konfiskaciju i sve drugo. Znači, to je jedna ozbiljna stvar. Je li imao imovinu vaš deda koja je oduzeta, na kojoj vi onda imate restituciju? Pa imao je, evo, to su baš ovih dana, možda pre 10 dana su srušili tu kuću u Bregalničkoj, to je na Crvenom krstu, Bregalnička 24. I tu će zidati, neki investitor zida tu jednu zgradu.
kažem, meni je bila volja da se muzej napravi, pa makar i u toj nekoj novoj zgradi, vidjet ćemo, to je ipak jedan veliki poduhvat, ali mislim da bi to bila, kako bi se reklo, vrlo posvećena institucija, jer bi tu bio, znači, sve o jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, o građanskom ratu, o njihovim borbama, o njihovim ordenima, predmetima, pisanjima. Ali izgleda da ćete da sačekate na to. Pa ja sam strpljiv čovek. Dobro. Što se tiče vašeg strpljenja, samo mi recite, dakle, kada će se inicijativa uputiti i nekim drugim gradovima u Srbiji za dobijanje imena bezimenih ulica? Pa ja mislim da ovo što je urađeno u Kragujevcu samo olakšava tu dalju inicijativu. Hoćete li nastaviti? Pa sigurno da ćemo nastaviti, jer ja sam ubeđen, a i Pokret obnove Kraljevine Srbije, da mi mora se vratimo ne samo našoj tradiciji, nego našim velikim ljudima, a tu kako imamo tu vojničku tradiciju i časno ime u toj istoriji evropskoj i svetskoj, tako se vraćamo, evo vidite sami, i Mihajlu Pupinu i Tesli, sve, a ja ću vas, vi ste mnogo mlađi, pa podsjetiti da Mihajlo Pupin do pre 7 godina nije uopšte bio u fokusu, naprotiv. Deca nisu učila o njemu ništa sem nekih Pupinovih kalemova i tu se završavala priča. Šta je razlog? Ali jedno je ne biti u fokusu, a drugo je biti u statusu Draže Mihajlovića. On se uvek izjašnjavao kao veliko Srbin i sve je davao za Srbiju i to je bilo iza 44. loša stvar. Evo, samo za kraj ću vam ja reći da u mesnoj zajednici Desimirovac kažu da su samo primili k znanju predlog grupe žitelja tog sela, ali da konačnu odluku tek treba da donese gradska komisija za dodelu naziva ulicama, tako da raspitajte se u kojoj je fazi. Tako, ali da vam kažem, ništa ne menja stvar, jer kažem, sama ta inicijativa i sama polemika i sama priča posle toliko decenija govori da mi nemamo istinski i istinito ispisanu savremenu istoriju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Posle vesti gledat ćete.